urunsi kamu melaki maaf beriadat minal aizin wal faizin, mohon maaf ururaya karena mungkin le kejanggalan bak wati awai kesilapan, maklumlah tanya manusia karena drone di ilun menanci di nangroji maka kadang hantruk lunjak. Makanya tanya manusia maklumlah mungkin walaupun erat lagi kacia lagi yang rupa kamu melaki berada kepada urunsi kamu Pan Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam ukhuwah bak kamu saudara. Salam ururaya sambung ukhuwah kepada pemangan ayah Ban Bandung pemirsa. Bulan tusi kalah di bulan wahid urakan. Bulan Ramadan kaliwat dengan kata. Oleh bulan suci gekena Ramadan oleh ni banyan ka ururaya. Ururaya manusianya syuk kemenangan. Inangan agam Tuhan ngan mudah. Yuh masa wati bulan patah lemuh tat badan. Zino urakan kata mah. Karena kajit pajuh makanan. Munyok uronyan tayo puasa. Oleh sebabnya kamu sampaikan kepada rakan-rakan Ban Bandung saudara. Getanyo ibadat nimba uronyan. Uronyo betalah lun uro yang kena menyo uro raya. Oleh ni baknyan wahi urakan, maafkan sama saudara. Getanyo tapubun ibadat yo mata awai. Wahi urakan bulan puasa. Kaglih tubuh tusi ngan badan. Pengaruh setan tali bak kata. Tuma uronyo kaglih badan. Beri salam-salaman ke ururaya. Kadang na adik serta cut bang. Dile talah paham wahi saudara. Tapi ni bak ururayanya nebrele Tuhan. Maafkan sama saudara. Getanyo manusia sebagai insan. Udip usubang atir permukaan dunia. Tanyo le talah. Baik pun dengan Tuhan. Karena le lupa daratan yo manusia. Oleh sebabnya wahai urakan. Inangan agan Ban Bandung saudara. Pertama tanyo ibadat ke Tuhan. Oleh pemaah rakan bak ururaya. Wate garanti dalam bulan Ramadan. Iblis dengan syaitan jihana daya. Tapi lih ururaya wahi usubang. Ke perlepasan dalam hanti raya. Di dalam ranti hanali syaitan. Kagak pulih orakan kena ulua. Allah beri pala yuh mata Ramadan kepada insan umat dalam dunia. Jih kaglih tubuh serta badan. Neberi fahla li Tuhan melipat ganda. Tetapi wahi urakan. Kaglih badan bekle melumbur dosa. Karena dosanya wahi urakan. Mekan dengan taubatan gampun hana. Dosa dengan manusia ialah kemah batigam. Dosa dengan tiatan menansir rupa. Yang lebih raya dosa dengan Tuhan. Maka tubuh makalang cukup tak raya. Hanjit tak pelih wahi urakan. Baik pun pertabun mantang yang dalam dunia. Baik pun Bandung tertekat. Dengan badan. Yang namun dosanya Bandung bagata. Mantang bagata. Tapi dengan taat taubat ke Tuhan. Selalu talaki ampunan. Yang Maha Kuasa.
Ya Allah ya Rabbi, lun ampun dosa ulun sudengar raya di lulam dunia letak kesalahan. Lun taubat pitan akan Rabbana atma ojino laju uluriwang. Lun taubat ke Tuhan limang kutika harum lun pubut yang kagelarang dohan lun lekang ni bak musalla. Kadang-kadang wahai urakan nak kena telefon, silakan arakan lun mangaji tak pegah habah tinan bak jarok lun tuan ni kalen nyokanan nemui. Kadang omi lun tidih di kampung Alunaga. Kadang na saudara lun tidih di Tabang. Kadang na di Kenekai. Kadang pat manteng gure berada. Kadang di Montati wahi urakan gure lun tuan kena pegah haba. Kena kirim talem bak uroraya kepada rakan yang katrip hana mutemeng bak laya kaca. Yang katrip hana merumpuk lambu Tuhan menan ke macam tayo manusia. Talakem kadang na kesilapan dile usul bang dengan saudara. Maka getanyo inongan agam. Bek lupa daratan tayo manusia. Bak taduk-duk, bak tajak-jak lambu Tuhan. Dia tiru di tinan wa ba Allah Ta'ala. Hana tinte wahi urakan. Baik pun uro ataupun malam. Wa ba Tuhan tak jujah nah. Tetapi manusianya pasti wa ba Tuhan. Atuh nama muyawang tinolam dunia. Bak kaya pun mati dalam geli Tuhan. Ban bandum atran wa ba Allah Ta'ala. Apalagi manusia. Nyawang lamadan. Menanci macam bak kaya rima. Ban bandum. Karena alam dunia fananya wahi urakan. Bermacam-macam otak rupa. Tang-tang otak wahi usubang. Lupa daratannya manusia. Nyampe tak ikut pengaruh setan. Ni kalian urungan munoban haba. Muno jih, muno kutub, muno kucang. Wahi urakan dipegah bagada. Nyampe tak ikut wahi urakan. Tetapi namun nijak temayang otruk watayata. Yan, karena getanyo apabila tak ibadat kepada Tuhan. Sabuh ikatan semayang kata. Miyogoh lu tak ibadat pada Tuhan. Nak gati goh tenang di dalam dada. Tapi kalau tak ibadat pada Tuhan. Ban bandum. Atanya kaglah lem demah. Manteng mengikat wahai rakan. Dalam pikiran si puda-puda. Apalagi ketika ata bak wate jibang. Menanci macam ketika sinja. Bak wate ija tubuh lemenan. Oleh sebabnya ibadat pernah. Maka ni bak urorayanyo kaglih dum badan. Tibulun usut bang tayo buata. Maka getanyo ban badum bekle lupa daratan. Bekle tak ikut setan pengaruh dunia. Baik pun anak-anak muda. Oh tak kalian jino wahi urakan. Pemuda-pemuda tedang lum. Apalagi dile tawo yuhwate mak megang. Tawo urakan kedih gampung poma. Ladum na melabuh ataupun liwat ni maknyan. Lenyan bakungan oleh nyan tema. Belang pidi metambung di dengan dapat doan wahi urakan menen kerupa. Bak waten balik ubanda wahi usibang. Bek ngebut-ngebut bak jalan. Hantruk dah kita. Gepeki di pemangan ayah. Tidih urakan. Katuk tariwang kena ubanda. Karena tiga cabab plung Honda. Motor pimenan. Kawahi urakan kahilang nyawa.
padum na tayang poma ngen ayah serta ngarakan kedengaran tayo kahana. Maka oleh sebabnya kita lupa daratan kepada rakan-rakan ban-ban saudara bahwa telunjak bunuh wahi urakan lun kalen Honda bak jalan motor ngan Honda. Karena le urung balik dari Asia Selatan. Punuh dum jalan tak rupa. Jiba plung Honda bi karapantan. Yang ladum hai subang narut lampaya. Ladum kapat apa wahi urakan. Padum na tayang kau rorea. Ladum manik jak kuliah tino urakan. Di Darussalam dia intiak le pema. Karena hanta patih putan urunyan mendapat kesilakaan bak jalan raya. Mamunyo kapatah gaki ngan tapai. Nyan baru kesadaran bak manusia. Papanen alam wahi urakan. Kapatah tapai tu week kedua. Baru diingat poma yo kujak baru poma gebetan. Mbak ulun tuan bek bagah-bagah baplung Honda. Tapi han ku patih tidun haba bagoknya. Kesilakaan bak jalan raya. Tapi menjak bacut-bacut wahai usubang. Na keselamatan. Neberi Allah Ta'ala. Tapi yuh pakripan macam. Dan yuh kenderaan cuman dengan Honda. Dia dengan motor lah. Dia dengan kapai. Jipa hai subang dalam udara. Gue tanya bak tak kayu dengan Honda tinan. Ma bacut-bacut hai subang. Teruk sit ubanda. Mainnya tak ngebut baplung bak jalan. Nyesi kebayang pakri bancara. Ladum lam gunung rute di play di tinan. Karena orangnya bak ngebut Honda. Menansi motor ataupun tidak. Sikang menan macam wahai saudara. Menyata patih neberi Tuhan. Urongan malam tayong beri tabah. Alhamdulillah neberi Tuhan inang agam beri tabah. Lun piyo tiat dile usubang untuk oleh iklan lun. Sambung.